Xemat li jkebsu d-dawl fost qlub imdalma bl-aħħar u l-akbar traċedja umana fil-Mediterran, mijiet ta' Maltin u barranin naqdu flimkien f'mixja simbolika l-4 filgħaxija sabiex iselmu l-memorja tal-vittmi. Ħafna minn dawk li attendew fosthom nies li emigraw huma stess ġarrew kartelluni b'messaġġi ta' solidarjetà mal-vittmi u qrabathom. Fost il-frażijiet fuq il-kartelluni kien hemm All Lives Matter, People Before Borders u 1000 Death in 24 Hours, Victims of Fortress Europe. Il-mixja ta' solidarjetà rat l-attendenza ta' mijiet ta' persuni ta' kull età, tfal, anzjani, studenti universitari u dawk barranin. Staqsejna għala attendew. Because I think that people matter more than anything. Daw il-ġrajiet li seħew dal-aħħar huma traċedja kbira, orrenda, u rrid nuri solidarjetà ma' daw in-nies. Dawn huma ħutna u umani. Because I have to. I mean, it's my responsibility. I'm part of the humanity. Rridu nkunu solidali magħhom permezz ta' din il-mixja u bit-talb li nitolbu għalihom u għal dawk li ħallew warahom li qasbis jafu li huma mejtin wara kollox. Għandna bżonn naħsbu xi ġaddew nimmaġinawhom kieku kienu konna aħna jew l-familjari tagħna. Biex nuri s-solidarjetà tiegħi ma' dawk l-immigranti kollha li qegħdin u li għadhom iridu jiġu. Din daqsxejn ta' attività żgħar li ġast mixja għalina mixej, però għalihom tafisser ħafna li aħna qegħdin hemm biex nagħtu s-sapport tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha tiftaħ il-bibien tagħha u tagħti ċans l-immigranti li jaslu għaw b'mod legali. Għax l-immigranti m'gandhom l-ebda għażla oħra li fieħdu d-dajes mill-Libja u jissugraw ħajjithom. Uħud saħan se ġew pajjiżna fl-aħħar jiem sabiex iqajmu aktar kuxjenza. Well, I came to Malta to raise awareness. And I'm asking for the world for once to stop fighting and stand up for humanity. I feel maybe if I happen to be in these people's shoe, where will I be today? Anki l-Ambaxxatriċi Amerikana l-Malta Gina Abercrombie Winstanley kella messaġġ xi twassal. Well, it's a personal gesture in solidarity with those who are risking their lives to get to Europe. We are very, very sad about the loss of life. We believe that the entire world, particularly the nations in the region, whether they are sending migrants and refugees or receiving them, need to work together to combat the trafficking in persons that is going on. No one should be risking their lives in this manner.